shabilesil liqaqua Jesucristo José Baón San Juan. Chirichik ain li Jesus ki ok chikbe Galilea uting ana ruta behek Judea shpanak la Judi yo kepjish sikbal chara khruta ishkamsi aktana chok chakdishnin qehe la Judi alishnin qehe li muebal nekishtere udnaketaqe klirech alal salinin qeh kitaqe akkuy li Jesus awan mokochikutkuta nakko chimukmuban wanke ba Jerusalem ke yok Mama, kwa tabi ain lina ki rash kam sinki? Ew makretan, George atnak chikutankil, utmak anik estere. Manak ut eblis penil, sisnaw tatakan ani Chris. Abanana ina kanaw bas chalchak, aud naktol ek li Kristo, maani tanaw okre partachal. Tohanak li Jesus nakjo jisol bale bitenamit sa rotot li Dios, gishche chikaus chabshkush. Yal naknekenaw ko, ut nekenaw par shinchal chak. Abanika shinchal in honesque. Juan pandit sakal kitaklang chakwe. Alin ka nekenaw rulais. La in nauru panakrikin nin chak utaan kitaklang chakwe. Kerah ras chapal, aban maanik istaksiliru sa Spain, shpanak tokmahe nakulak lishonalil. Ratin likakwa Kulit ke sekolah
ma